8. april, odnosno Svjetski dan Roma, prilika je da se osvrne na iskorake u prethodnoj godini, ali i položaj ove nacionalne manjine. A izuzetak neće biti ni naš grad, koji je tokom vikenda pripremio mnogobrojne svečanosti sa ciljem da pokaže na ravnopravnost. Crno i bijelo predstavljaju sličnosti, a ne razlike po bilo kom osnovu. Mišljenje je Zorica Lazić, pedagog osnovne škole Sestri Ilić, koja godinama unazad obeležava ovaj datum. Upravo u skladu sa tim, sutra su planiran je niz aktivnosti u našoj školi. Jedna od prvih aktivnosti je tribina i radionica ni crno ni belo za predstavnike učeničkih parlamenata, ali zbog probnog završnog ispita koji se održava sutra u to vreme, pomerit ćemo ga za narednu nedelju, tako da će direktori škola i predstavnici učeničkih parlamenata na vreme biti obavešteni o novom terminu. U 12 časova u prostorijama škole, odnosno u holu škole, biće otvorena izložba radova učenika koja je produkt zapravo istorijske sekcije, novinarske sekcije, fotosekcije. Istorijska sekcija je pripremila izložbu na temu Istorija, tradicija, kultura i običaji Roma, kao i poznati Romi sa Bajra. Učenici likovne sekcije pripremili su izložbu na temu Svetski dan Roma, 8. april, a na časovima informatike pripremljen je dokumentarac iz života i rada škole koji će biti prikazan takođe u tom vremenskom periodu. Završna priredba u ovoj školi od 13 časova, odnosno muzički program, samo je uvod ono što ljubitelji romske muzike očekuju nedelju uveče u velikoj sali Centra za kulturu. Mi smo se potrudili da i programski kvalitetom izvođenja to bude dostojno tog velikog dana. Ono što vam ja mogu reći da je koncert besplatan, i pozivam sve građane Valjeva, da ne samo romska populacija, da dođu na njega. Kažem, na koncertu će nastupiti Kulturno-umetničko društvo Abrašić sa folklornom sekcijom i orkestrom. Nastupit će najbolji učenici muzičke škole Živorad Grbić, koji su romske nacionalnosti, ali su osvajači mnogih nagrada. Nastupit će orkestar Stare staze, nastupit će orkestar 5. osnovne škole i nastupit će orkestar Randevu. Znači, u 19 sati, nedelja, Centar za kulturu, besplatan ulaz, pozivam sve da dođu i da uživaju u jednoj lepoj večeri romske muzike i folklora. U ime grada, Radojica Rstić naglasio je želju da se pokaže ravnopravnost članova romske zajednice i ostalih sugrađana i činjenicu da i oni imaju punu podršku čelnika Valjeva. Mi smo odlučili da sutra 7. aprila u 12 časova u holu Centra za kulturu u Valjevu priredimo prijem, jedan koktel za pripadnike romske nacionalne manjine u Valjevu. Na taj prijem i koktel ćemo pozvati sve učenike osnovne i srednje škole, pripadnike romske nacionalne manjine koji primaju stipendiju grada Valjeva. Također ćemo na prijem pozvati i direktore osnovnih škola u kojima najveći broj pohađa nastavu pripadnika romske nacionalne manjine. Pozvat ćemo i njihove roditelje, pozvat ćemo predstavnike romskih organizacija, društvenih organizacija koje se bave unapređenjem položaja Roma i naravno pozvat ćemo i sve istaknute pripadnike romske nacionalne manjine u Valjevu, naše drage sugrađane koji se bave i preduzetništvom i koji su se i ostvarili određenim zanimanjima i svojim poslovima, da nam se sutra pridruže na tom koktelu. Predsjednik Komisije za praćenje i implementaciju dekade Roma dodao je da će se o položaju ove nacionalne manjine govoriti u 2 naredna dana.